Toto među inšim novinarom vyjavil pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i ljesarstvo dr. Vuk Radojević z nahodi naštívi i rozvarky so žiteľami tej mesnej zajednici u opštini Šid. Technična dokumentacija u lokalnej samoupravi zakončena, obezpečena i čas potrebných sredstvoch a sredstva po rozpisanim pokrajinskim konkursu po prioritetu Šiďaňom budú na rozpolahanju už koncom februára. Jak Radojević nahlášel, za ostatní 2 roky Valavskí vodovody dostali žiteľe u Sotu, Privinej Glavi i Bitiču. Toho roku vodu konečno dostanú i u Ljubi, a na rok i u Molovinu. Krem toho, za opštinu Šid obezpečení sredstva po konkursu i za ušorenje drahov u Hotároch i za východy na lokálny i regionálny dráhy pre zoperanie vynošenia blata zo spoljoch a pre väčšiu bezpečnosť u transportu.